Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga hana ho mucie wigue wi mucingetwo muru wa Kimani rubica ino ya Pastor Kanyari na muthuri wa Current wa Betty Bayo ni gikenete andu aingi muno tondu ni kuona ni marakinyitanira hatiri na wasiwasi o wothe uria andu magikoragwo magitegemea uhanike no riu moni mandu ni ngurani muno tondu matiragiciragia undu toyo no kihanike angi makiwita co-fathering. Umoni mandu ni ngurani muno twana tongereto haha na isaka atiriri don't try this at home nitakuramba vibaya heno ngereto Hadija kaugatiriri Kanyari defeat accepted. I love this tona yagetekirie tona wake na jambe nayo ti jamaa huthu hena suka kaugatiriri co-fathering vizuri sana niguo turenda heno ngereto haha bro kaugatiriri baba meets daddy watoto wa Betty wako na dadi na baba. Maajabu hii hena Rita jua kaugatiriri haha Kenya kwina ngoma itarenda ngoma asi hena ngea haugatiriri bandara mtu huyo furahi kuona babake analia. Hena Mary akauga hakuna mwanamke wa bwana mmoja siku hizi ni kuanguka nayo nayo uria kuragithie. Hena Rachel kaugatiriri nimetoka kuwatch video, it's so interesting. Mother Joke akauga a good step 100%. Ani wa musho kaugatiriri ndio niki kirangania singing na rwimbo haya angini maikeneta muno no niyo tondu matecire kaundu takaka no akihanike. Hihi wono waku ni uriku kumana na video ino? Comment hau no tikaga gushare Miaki na Membe TV.